Want to record a voiceover? We got you. Want to shoot a podcast episode? We got you. Need someone to edit all of that for you? We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. Loko dyambu ri nge se tsuvuka etintshaveni, ntombi ya vanhu yi phaphame yi ya tikhela muroho. Phela masiku lawa swilo swi cincile, loyi a twaka ndlala u nghena esin'wini hi yexe. Tikumele buku ya landza nuna leyi tsariweke hi Ntsako Nombelani. Leyi i buku yo nyanyula swinene. Loko wo yi sungula a wu nge yi veki ehansi. Ku kuma vuxokoxoko hi mayelana na ku kuma buku leyi, fonela nambara leyi nge 079 828 0642. This episode is proudly brought to you by the Juta Cafe. The Juta Cafe. Vanhu va nkoka va kumeka laha. Say like 300 on the dot. Nisholo I got 360 something. Say like 300. Back with 60 something. 260 Oh, something. okay. So the number the little bene. I let our send that. I love I love my inbox of it. So like 300. Last week I got 264. So she like 200. 300. One time I tell him down. Hey, we have to let the Juta mara avese pula. But most of our joke about Fulari next second go for. My line I talk helene. And that's it. Below chasa ni ndako ala masuku wow. Titakuwini. Aye. Kova ku man When progress wena kahle kahle. Hayi leswi ndzi vonisa kusona ne hayi titakuvuye ne the Juta Cafe se va kumeka a 301 Lanewood Road. Loko va lava ta va kuma kwala but mo tshame rifula rini Mo hem correctana agari the Juta Cafe is the Juta Lifestyle Gardens. yes Oh. Blom lama wana kulawani gardens. Kona ka byanyi. vona Yeah. ka byanyi matikomba ku matasatasa na ku se simle ku sa nene pfula na no xikipa khalabya. nanga Hayi lo Awa ri kona nkarhi wolowo la ku heta ndhawu. Ah, la ku heta ndhawu. Loko pfuka nampundzu u brusha matinu hlamba ya nghena showereni for 2 seconds. Nghena U ndleleni. mbala xin'wana na xin'wana xi nga kona. So a khensa nkarhi wa n'wina. Na ku va mitini mi ta endla show ya n'we hikwalaho ka hina swi komba ku mi hi tekela enhlokweni. ne n'wina ma swi tiva ku hi tshama hi ri swin'we Yeah. hi tshama hi ri swin'we So hi ta pfula hi ti 25 hi 25 ta May ta May ku ta va ku ri wa mune. okay Wa mtlhanu ku ta va ku ri 26. Hi laha hi nga sure ku ta va hi ri na grand opening. okay Hi Saturday hi ta support lava vo Gagash birthday ya yena ku ta va ku ri karhi so swi nga Oh, i birthday swi nga ya endleka hi nga vi na Gagash. nchumu. ne Ni loko ho va na nchumu mara mi ni ta ni ri kwalayani ni kha ni support-a. okay kambile fountains ne Le kara le a dorobeni. okay a dorobeni aka Yes a kara so ta va hi ri kwalani kha hi ringeta ku support-a lwa makwenu. ne Yeah, so hi swona hi pfula ti 25 hi ti 24 vanhu va nga sungula ku ta va ta nghena va vona yeah leswi hi nga swi endla. hana mintomani kwa Yeah. Hi xilungu va ri achievement leyi nga laha hi nga fika kona. ne Laha hi nga achieve va fika kona. Yeah, so ti 25 it's an opening ya hina hi pfula hi ro siku rero. Swakudya hinkwaswo nyama nhloko muhori hot body everything lamb sushi this time we're expanding ne na ti sushi yeah na ti pizza ta ni xavisiwa voni laha hansi mi ku mi ta pfula ya 24 hour 24-hour mara i kitchen mara i fambisana ngopfu na ti ice cream. okay Yeah, ku ta kha ku phusha ngopfu ti ice cream na wings. okay Yeah, ku xavisa ti wings ice cream na ti pizza 24 hours. 24 hours Yes, yona And ta then pfula yi ta pfula hi sama. mi le kusuhana machudeni ma lango swilo swa fast fast Yes, Swo so fana na yi ti-pizza. ta pfula hi sama yo liya. Na kota mara kota ya ko liya xilungu. Liya Xipatlo liya ka ha ri yona liya wo tanda na yena yi ta hoxa swa ko la phakati. a ka ha ri yona leya traditional Se yi yeke ka private school. ne Swi le ku khomiseni ka ndlala swilo. A swi lava siku rin'wana swi vulavula swi ri laha. Swi ri kona. Yeah, Siku rin'wana loko swi vulavula
the good thing kuna loko mizemi ndla la vile na swi ta loko n'hweti hela makwavo hi ti 27 sure maybe ta va ri kona ta ku ri ta kumeka ri kwa Mgqiveta ta va ri kwala swi ta ku ri hayi le kaya ka yena opening leti hinkwato hi fanele va hi ri kona swo boha yes fanele ka grand opening kahle you must start broadcasting la one every Saturday loko swi koteka mi fanele se mi swi longo njhana ti live ne loko va karhi va ndla so ku ri na un'wana a ndlaku live no I kha hi vulavula na swona na producer la ku we will start having a live stream yeah kwala yes hi nga zi va na post production ita ndla ku 300 leyi va vulavulaka yona yi va ya tiawara yi nga ha vi ya vhiki Yi ta hi pfuneta. sorted yeah na 300 leyi va vulavulaka yona mi nge le ka 300 yi ta va ya tiawara sini a nge he vi ya mavhiki ni fanele va awara yi fanele ba 300 awara ba 300 swo boha a hi ringeteni swo boha ku kula ende ku kula ka kula ka hina vulavulelo rero ri pfuxa masocha ya miri na hava hi ndhundhuve ku ndhundhuzeke a ndhundhuzeke yeah so na mina cancer loko mi ni choosini mi ni hlawurini ku ni va mini mi hostaku every day every time ri na ti live session na swi I appreciate it a lot swi swa tikomba ku ni ndla swin'wana swa kahle tsakela na ku tiva Bila namuntlha la just ku tswepula vanhu va swi tiva ku ri va nga expecta yini ka loko se ku pfurapfuriwa a nga la ku vula mavito ya vanhu lava nga ku teni so far nge se heta na vona but hi ringeta ku negotiate na Black Coffee mo vula ku luya wa so a lava ku luyo endlisa leswi a lava ku la ku standard xa hina yeah hi xiveka lomu hi xiveka kona yes so hi ringeta ku negotiate na yena loko u pfumela loko u pfumela or the price hi twanana hi leswi nga twana swona ku ta ku ri yena loko nga ri yena ta mi byela ku ta ku ri mani okay but preference ya hina yo sungula Black Coffee okay no I can't sing off about most can see na mina mi va na siku lerinene mi nga na swona ku mana sweswi matasatasa ya na tifoni tile ku rileni ku ri ku pina va nyiki chance va lava no hi swona but most ta va na n'wina minkarhi hinkwayo okay ni can see can see me hi swona lexi ni nga xi veka lama yeah okay mo nyika ta xona xitimu hi swona va lava ku ri botmusa maswanganyi va ka the Juta kambe mi te the Juta lifestyle gardens na hina se hi fanele hi cinca advert sweswi the Juta lifestyle gardens hi laha hi nga kona se namuntlha kahle botmusa vo hi hijacka mara va hi hijackangi namuntlha hi na sponsor xa hina as mi swi tiva this episode is proudly sponsored by Bila ICT Solutions. Bila ICT Solutions, they are inspired by innovation. So hi vulavulini swo tala ku loko lava swo fana na ti-data na ti-laptop na ti-computer va na swilo swo tala leswi va swi xavisaka na mouse na ti-keyboard hi se hi vulavula na hi ti-UPS mi kona ka ti-UPS a nga ku ta dyela ngopfu ka mhaka leyi ka mhaka ya ti-UPS hi fane hi ehlanyana hi nghena ndzeni ka yona a vanhu vo tala va se swi tiva swa ti-UPS ne ni tsakisiwa na hi rito leri mi nga ta na rona ti-laptop to xingiwa ri te na butsako nombelani butsako nombelani ya ha ri ndleleni yi te ta hi dyona nga ri khale yi suka swilahlweni kun'wanyani va nga siyiwa hi van'wanyana so namuntlha hi tshame na Zakes Bila rito leri ra Bila ICT Solutions ku va ku ri xivongo hi maxavamiselo hi suka kule ngopfu swinene 2012 futhi 2011 mid 2011 vo June amhlanganisa hi ku celebrate ku misava helangi I think mahlangene ma mina kulukumba lowu ne hi hlangene through biyisa un'wana ene xitori xa kona a ni ta ku hlamusela sweswi so mina a ni tivana na mihisa luya a tivana na kulukumba lowu se kulukumba luya loko se mina ni introduce ka kulukumba lowu yena a hetelela famba se loko a famba mina se ku staki mina na sivara hi ri vambirhi se hi faneke hi continue laha mihisa la nga hi siya kona so wa ta mihisa loyi a nga hi tivisa ne xitori xikulu hi lexi a xi ta ku hlekisa ngona wa ta ku humeleli yini ni heti matric hi 2010 loko ni suka matric a ni twanana na sesi van'wana ni nga va vuli hi vito ni nga ta boxa swo tala
ivi hi hambana hi 2010 before ni ta university hi 2011 loko hi hambanisa hi ku sesi lavaya a va twanana mhisa luya wa twisisa mhisa loyi a nga hlanganisa mina na kulukumba loyi se loko ni fika laha ku ve na swin'wana swi nga humelela vona ni suka laha ni tshama kona ni ya hlangana na mhisa luya a Soxanguve hi ri busy administration yona ya dyondza a TUT choice ya mina yo sungula loko ni fika a TUT a ku ri ku ni lava ku va traffic officer what swin'wana swa traffic office management a ni nga swi tivi ku ni fanele ya ku tsutsuma ma ni fanele ni ya ofisini a ni lava ku ya ofisini straight a ni nga lava ku ya ku tsutsumeni a ni lava ku ya ni ya dyondza traffic management a endliwa a Soxanguve yena a hlangana mhisa luya hi ri layinini wa twisisa nyanga mara hi tivana kha hi suka na kwini a kaya mara hi ya hlangana na Soxanguve a hi nga tivani ngopfu a hi tivana sweswiya a vatala ku vhakavhaka ka Joseph a nga tshami ka Joseph a yemisa luya vanhu vo tala se va ta za va n'wi tiva ivi u nga va nyiki ngopfu titluhi ivi hi mid June 2011 ni fanele se ni lava na ndhawu ni fone misa luya ni ku he ndoda we tshama dorobeni ni komba ni lave ndhawu dorobeni misa luya ni aku hayi space xi kona yi kona ndhawu hi nga share hi ri 3 ku ri mina Svara Zakes na yena misa luya loko hi fika laya hayi ku va right ene manza ni swi tiva pheku se si lava va nga ni tshika last year va twanana na kulukumba lowu na luya a nga hi hlanganisi wa twisisa nyana and then fast forward loko hi tshamini se si lava va fona voice na yitwa a fonini mani hayi hambi vo ngo yini lexi xi ngwavula xa mina xa khale lexi wa twisisa nyana ivi misa loyi ni n'wi vutisa ku misa loyi u twanana na maniki kaya ti ku hayi i sesiwa n'wavala ka Joseph misa loyi ngeze a swi ta ku ni huma ka Joseph ni ku hayi vitu a vula hey hayi misa loyi tivanani kahle ku veta ku khitikana mara hi tangi hi tona namuntlha a ni ta ku hlamusela ku misa loyi suka kule swin'we kule swinene 2011 ya nghena exikolweni PC Svara yi ta ku hlamusela namuntlha ku yi ta hi huma ku Svara mina mi tiva hlamusela misa loyi ku n'wina kahle so career ya n'wina swi fambe njhani sukuse high school a mi lava ku tikuma mi ri ka timhaka ta IT or so no so timhaka ta IT a ti sungulanga loko mina ni ri tertiary Svara timhaka ta IT I think ti sungule ni ri ka I think grade 10 grade 10 standard 10 la ku mhaka ya ku ni sungula ku lunghisa ti-laptop na yini hinkwaswo a swi sungulangi loko se ni ri a tertiary swi sungule loko ni ri high school se interest ya ku va ni lava ku endla IT yi sungule khale so loko se ni ya a tertiary a ku ri mhaka ya ku fulfila leswiya ni nga swi sungula khale na ha ri high school because if ni tsundzuka kahle by the time ni ri high school na first year na second year a ndzi zangi ni xava computer yo xingiwa yintshwa kumbexani computer ya bokisi yintshwa computer ya mina yo sungula I think ni ake hi wexe so mi ti xavele bokisi ya ku aka kuna so leswi ni nga xi endla i ku ni ve ni xava processor sayitini ni xava board sayitini ni xava power supply sayitini ni xava box ya empty ni xava screen sayitini ni xava ti-RAM sayitini ivi ni tshama hansi vi na aka computer mi the way leswi mina swi lavisa hi Svara a yo la hi tirhisa flete yo yaleyo mi yi tirhisa Svara yo ni nga dyondza yo Photoshop ya vutivi lebyi a byi suka ka ku va mi ri dyondzeleni or a ku ri leswa so munhu a ri na interest khale a tshama ka swi endla swilo leswi no I think a ko va interest from high school ma vo leswa swa ku mi vona swilo and then mi va na interest ya ku ri one day na mina loko no kota ku endla swilo swa so and then ivi mina ni sungula ku ti dyondzisa hi wexe so back then a hi nga ri na access ngopfu nkarhi wa yo vo grade 10 na yini for Google na yini so a ku ri na firstborn ye le kaya so a kumeka this side so swin'wana a ni fane fonela yena because yena already a ri exposed u halawani u tirhisa computer every day ni ku no mani la ni tsundzuka loko ni dyondza ku installa computer operating system hi dyondzisana over the phone ni ri kaya yena ri ku pressa yini ama tirhisa service pack no service pack na Windows XP Windows XP ku pressa yini ka ha ri na swin'wana swo n'wa Pentium 1 Pentium 1 I think 2 Pentium ba dealing Pentium 3
but then no Pentium 4 yeah better What is it, Pentium yeah 4? better Pentium 4 eh yeah ro hetelela mara everything hinkwaswo swi swi ri laya a ni lo hlanganisela mina hi wexe hayi vanhu vakulu Makulu. yeah so swilo leswi hinkwaswo leswi swi ri kona la a ni lo hlanganisela hi wexe ne the computer yo sungula leyi ni nga yi xava yi ri yintshwa I think a ku ri 2012 ne yeah 2012 hi kona ni nga xava computer leyi a ri yintshwa yi nga ta helelini ni sungula ku yi tirhisa I tirhisa Windows 7 or Service no Pack I 3 think I tirhisa Windows 8 Windows 8 yeah because Windows 8 I think yi releasiwe hi 2012 swi ndzi tsundzuka kahle kambe ku ve na Service Pack 3 ivi ku na Windows Vista ivi ku na Windows Vista Ivi ku va na ku na Windows Windows 7. ivi ku na Windows XP XP leya black ivi ku va na Windows 2000 Windows 98 Windows ta khale 97 letiya. leta ta khale te le ndzhaku ya svara a munhu wa IT yo hexa so ti Windows leta hinkwato ti tirhisini ne loko ni aka because loko u aka computer xo sungula u fanele ku cheka ku ri yi nga kota ku tirhisa Windows yi swi fanisana na sweswi ku na Windows 11 mara a hi ti computer hinkwato leti le ndzhaku nyana ti nga kota ku tirhisa Windows 11 so mi fanele mi swi tiva ku ri okay computer ya mina yi compatible ku tirhisa Windows yi so that time na mani fanele ni cheka ku ri okay since ni build hi wexe hi yi Windows leyi ni fanele ku ni yi tirhisa leyi nga ta kota ku yi tirha leyi nga ta ka motherboard walowo so that's why ni hete ni tirhisa Windows 98 2000 XP Service Pack 3 na Windows Vista ne leswara mi langu vutisa swin'wana ne IT ni ngo loko hi tshame hi valala hi swona ka ti episode to hlayanyana na Mashava so fana vo IT a hi ti career leti vanhu vo tala va tekela ku hlokweni ene ni vona nga ri loko munhu o va na IT akaya ka ha ri na problem liya yo a swi tekeli enhlokweni ku a hi se za hi va advance ngopfu ku fika ku ene leswi swi vonisaka so technology yi le ku advanceni every day mara kaya ha salele ndzhaku ha tiva ku IT yi tirhaka verini swa internet cafe ha tiva ku IT ka ha ri internet cafe ene naswona a swi tivi ku swilo leswi swi control-wa hi IT ko tiva ku internet cafe loko mi langusini timhaka ta mabindzu ka side ra IT ni twa mi le ka bindzu as mi ri Bila ICT Solutions kaya mina ti challenges to introduce business ra IT I think the most challenge leyi nga kona most especially kaya i ku loko mo chaka everywhere technology yi le mahlweni ngopfu ka hina yi fikela and then hina ha ri la ka tindhawu to tala ku na tindhawu leti mi kuma ku technology vanhu va ringeta ku ri va hlongorisana na yona because technology le ku improveni xipidi xin'wana xa le henhla ngopfu so loko mo cheka mo fanisana na le kaya a ve se believer kahle ti-solutions leti technology yi nga va nyikaka tona for business ya vona but I think the most challenge leyi nga kona i mhaka ya ku ri tikhampani or ma-business whether business leritsongo or le xikarhi or lerikulu u fanekele mi investa ka technology so I think capital ya kota ku investa ka technology hi yona leyi nga na ti-challenges to tala ka ma-business ma le kaya because loko hi languta ti-services ta hina most of the customers ta hina ti-based a Gauteng mara loko u cheka kaya potential yi kona ya ku hi nga introduce ti-solutions to karhi hi olovisa matirhelo ya ma-business mo karhi whether business leritsongo lerikulu ka lama mi le kaya mara the challenge i ku a va na capital ya kota ku investa ka technology yaleyo so hi yona challenge leyi kulukumba leyi na hi nga na yona more special ekaya Mashava I think kuna leswa swo loko hi vulavula ngopfu hi le kaya ne kuna swin'wanyana vanhu va rhandza ku swi vula so swi na vinyi va swona ku na ku mi kuma exikolweni ya nideka IT cause n'wana loko a heta somewhere somehow loko a fika a university u ya endla swin'wanyana hi computer ta fika va ku end user computing it's a must a nga ti nchumu va fanele va n'wi sungurisa hansi ni kuma munhu yaloye they could not even manage ku ri a ya a TT or ka swikolo leswin'wanyana laha nga ta dyondza full time a kuma ri UNISA a UNISA there's no one who's gonna sit with you a ku dyondzisa so xikolweni so don't you think swikolo swi fanele swi introduce that thing ya ku at least swi fana na license yo driver movha ku ya hi mina a ni tanga ku loko fika ka vo ma grade 12 grade 10 ibile because grade 10 va ri na 16 years but I think na grade 10 ku va ku ri late if loko u languta matiko mo fanisana na va
na va China it's not like vona va advancing of technology ya kumbexana va na vutivi ngopfu bya technology i mhaka ya ku va i prioritize ngopfu ku dyondzisa vana technology from yeah not from even grade 8 ku va ku ri late from primary already va va se kha va dyondzisiwa there's a lot of programs leti vanhu va nga ti landzelelaka where vana va dyondzisiwa ku mhaka ya ku programma ti-cartoons na yini because loko u cheka ku vana va kona vana va 10 years vana va 8 years ene phela vana loko ho la ku ya hi ntiyiso munhu u kota ku dyondziseka kahle a ha ri ntsanana yeah. dyondzo ya yi olovi ngopfu loko a ha ri ntsongo swona and then xin'wana hi swara n'we ku na kulukumba n'wana hi nga tshama hi n'wi kumbuxa nkarhi wun'wanyana Mr. Shirindi i meneri ya mina peliya khale ngopfu i dyondziseka sa B a primary n'wina kahle a swo fanele ku hi fanele hi hlangana kahle a ku nga ri na ndlela yin'wana ku na swo a ku ka tindlela ta hina ku nga ri na off ramp la hi fanele ku off ramp a swo fanele ku hi hlangana and then lexi nga endla ku mi ya tikuma mi ri an entrepreneur or un'wana wa mabindzu mara mi languse ngopfu ka timhaka ta IT or ka timhaka ta technology lexi nga mi hlohlotela ngopfu ku mi za mi nghenelela mi van'wamabindzu mi nga la ku tirha munhu mi la ku ti tirha n'wina hi n'wexe ini so I think mhaka ya ku va ni sungula hi mhaka ya ku ni hleketa mhaka ya ku va ka business swi sungulo kha ni endla final year okay because ni ve ni languta ti-opportunities leti nga kona loko u ri kha u specialize ka space xa IT kumbe xa technology because ku na ti-opportunities tin'wana to tala ngopfu leti munhu a nga kotaka ku ri a ti teka from that space and then ivi ni languta ku ri no mara a ni nge tirhi as individual tanihi munhu what about mina ni sungula business ya IT leyi nga ta focusa because the main purpose ya technology i ku provide a solution everywhere i ku provide a solution and then 2012 that's when ni nga sungula the very first company vanhu vo tala ku nga swi from the beginning company a yi nga ri Bila ICT solutions ne i nga ri na switsundzuka kona na ha tsundzuki vito mara a yi nga ri Bila ICT a yi nga ri from between 2012 and 2013 a yi nga ri Bila ICT solutions a yi ri Computex Center solution oh yeah na switsundzuka So, loko mzame ya pfula inani kaya so center kaya so a ku ri Computex Center solutions so Computex Center yi teku from computer technology and then even endla marito mambirhi ku Computex Center solutions hikuva siku rin'wana ni ri somewhere a ku ri na shopping wun'wana yi ri ya ti-computer a va ku i Computex solutions something like that and then ivi na hetela ni ta na vito lera ra ku Computex Center solution mara lexi nga humeleka loko se khampani leyi sungurile I think after not even more than 24 months khampani leyi yi fail okay from the beginning yeah so loko khampani leyi fail between 2012 na 2013 hi la aka yi operate ka I'm sure vanhu vo tala if ni sungula ku endla kaya that small thing a ni xi rhana a kaya ka xitlhelani ni sure ku vanhu vo tala va nga ri na idea ya ku ri ni ringeta ku endla yini mara vision a yi ri yikulukumba but sometimes you have to start somewhere mara vision a yi ri yikulukumba behind swilo swintsongo leswi a ni ke swi endla hi nkarhi lowu so and then loko khampani leyi feyila ni vi ni realize ni endla a self check ku ri okay i yini lexi nga endla khampani leyi feyila ivi ni realize ku ri no ni suka ka a technology space which is fine hi ku ya hi ti-service leti offeriwaka hi khampani mara it's not enough ku run a business because loko se ni fanekele ni run a business ni fanekele ni va na at least na background ya business management marketing accounting all these things and which is important for business yin'wana na yin'wana ku yi kota ku ri yi run mara mina a no va na background ya IT ntsena I can offer the service but ku business yi fanekele yi raniwa njhani I don't have that experience na ku ri mali yi fanekele yi endliwa njhani loko se kha ma hakela for ti-service wena van'wana mali ya business a ku ri challenge a ku ri challenge yikulukumba hi ku nkarhi wun'wanyana phela loko mi chayini mapfa mi languta ku halaya ku na ku endla 2000 last week a mo ni tekakela xi 200 ni ta xi pfala because every time hi va na idea ya ku ri hi ta xi pfala but a rivala ku ri at the end of the day a hi timhaka ta ku
offer service ntsena business yi fanele that's why ka company yin'wana na yin'wana mi ta ku ve ku na marketing department ku na HR ku na accounting ka payroll na hinkwaswo so function yin'wana na yin'wana yi na nkoka ka business yin'wana but for mina a ni ri na function yin'we ntsena ya ku kota ku offer ti-service but what about ku run a business so business leyi between 2012 na 2013 yi vi collapse so loko yi collapse but at the same time whatever leswi a swi endliwa ka xithelani a swa ha ya mahlweni swi ri karhi swi offeriwa swi service swo swi ntsanana swi offeriwa ka xithelani a swi ya mahlweni regardless ya ku khampani mara mina ni swi vona ku ri no hayi a ku nge kule laniwani ku nge kule khampani yi wile so and then after that I think hi 2014 ivi ni teka decision ya ku ri even though ni suka ka a technology space swi na nkoka ku ri I need to learn hi mhaka ya business management laha ni nga sungula ku teka ti-course from vo UNISA ni endla business management ni endla even if it's 12 months business management small business management marketing se ni endletela ti-course letiya hinkwato so hi to ti nga sungula ku ni pfula matihlo ku so this should happen ka business yin'wana na yin'wana loko yi karhi kha yi run and then 2014 June hi ti 25 that's where ku nga tumbuluka Bila ICT Solutions but before I nga ri Bila ICT Solutions leyi yi nga sungula yi nga endla foundation yi failile and then I decided ku okay since failile a na ha sunguli hi yona hi ku yi failile swi good kuna saying yin'wana yi ngo failure is not fatal leswi faila koko ku tumbuluxa swin'wanyana faila koko ku endli ku ri mi vuya back ka drawing board ku cheka ku ri okay what are my failures what are the things that I'm not doing right i yini lexi ni lavaka ku xi add and so on and then sweswi hi tumbuluxe swin'wanyana swi nge le ku hi sponsoreni na hina as Jangani gang so that's why ni fiki ka position ya ku ni ze ni ya teka ti-courses leti nga related ka business management na marketing is because ni tshama hansi ni languta ku ri laha ni nga faila kona hi kwihi laha ni faneke ku ni improve kona hi le kwihi so ni realize ku no man I need to learn ku ri business yi raniwa njhani ni faneke ni dyondza ku loko se ku pushiwa marketing yi pushiwa njhani so a ni faneke ni teka ti-courses letiya hinkwato and ti ni dyondzise swo tala ivi xin'wana xa I think the most important thing xin'wana lexi ni nga yi dyondza i ku endla research it's more important than anything because nkarhi wun'wana loko u tap into market yo karhi u fanekele u va kha u swi tiva u va na background ya market yaleyo just one thing the word mbulavulo leswi swin'wana swa interesting ku endla research munhu u langutisaka yini loko a lava ku endla research what will be the base so the most important thing xo sungula i ku languta market leyi mi fanele mi lava ku nghena ka yona like for example for hina like hi le ka IT so lo fanekele sungula ku endla research ya mina behind IT ku cheka ku ri okay i yini at that moment lexi xi trendaka ka nkarhi walowo ka market hi tihi ti-services to tala leti ti offeriwaka ka market so because the most important thing u fanele ku company ya wena yi va relevant ka market so ni nga mi kombisa xikombiso xa ni sure ku ri hi zi hi experience mhaka ya ku tindhawu to hambana leti humaka tona ta ku va na ti-strike loko ku va na strike mi kuma ku ri mina tixopo ta va yi se lava ku huma a Somalia ivi hi vandalize mashopo ya vona so loko hi vandalize mashopo ya vona mi kuma ku after strike loko xi helile let's say after 3 days swiyisa leswiya swi vuya swi fika swi lunghisa mashopo lamaya hina hi tshamaka ka ndhawu yaleyo hina hi nga vandalize mashopo ya va hisa lavaya mara after 3 days loko ma lunghisiwile hi endla yini hi tlhe hi vuya hi xava the very same people lava hina hi nga onha tishopo ta vona it's a sign ya ku kombisa ku va hisa lavaya whatever product leti va ti xavisaka ha ti nida so they are relevant to the market ya ndhawu yaleyo and we need leswi va hisa lava va swi xavisaka so if loko va nga swi need a hi to vandalize mundzuku tlhe hi nga hi ya xava mara still hi vandalize namuntlha mundzuku hi tlhe hi tlhela the very same people it's because i sign ya ku kombisa ku va hisa lavaya va xavisa swilo leswi market yi swi nidaka so no loko kho endla research ya wena wa cheka ku ri market yi nida yini because rin'wanyana mi ta hela mi xavisa swilo swo karhi ivi mi ku na this xivulavula xa masiku hinkwawo xa ku ri we have to support black business but do we need the product now because ni vutisa question leyi based on ku na vanhu vo tala hi na ti-entrepreneurs to tala out there or maybe ngaku ku na vanhu va na ti-ideas mara mi kuma ku wa ringereta ku loko endla xi xin'wanyana mara u hupa
kwala ku endla research research yi na nkoka swinene hupa loko za hupa kwalano cause u nge swi tivi ku ri u endlela mani and wa vo va swi nida na vuvabyi byin'wana byi nga kona na lebyi byo loko ni vo maxava pfule xiphaza na mina ku pfula xiphaza and loko ni vo maxava pfule lodge na mina ku pfula va xava lodge general deal so mata swo fana na sweswo I think swi humelela in ka tindhawu to tala ne ni tala ku swi vitana a me too business yeah leswi swa ku n'wina mpfula xiphaza or xibekarani mi xavisa xiko hi ku vona ku ri mi na ti-custom to tala ivi na mina ni ku hayi let me open the very same business so yi hunduka a me too business because loko se ni vona un'wanyana a ri ku xaviseni ku me too na ku mi ta mi ku me too and ta un'wanyana me too swilo swa onhaka but the most important thing at the end of the day swi nga endleka mi kuma ku ri a swi lo biha ngopfu ku na n'wina mi joina a me too business but the most important thing lexi mi faneleke ku mi xi endla i ku i yini lexi nga ta mi differentiate from everyone ne yeah hi swo swi nga tricky Svara, moving forward ka timhaka ta ha ri ka timhaka ta bindzu mbalo leti timhaka to u fanele u langusa ku xini lexi trendaka nkarhi walowo ni tiva a ni nga swi tivi ku ngomeni na to ti-UPS se ma xavisa ti-UPS yeah so the UPS because of a load shedding and loko mo cheka vanhu vo tala they are working from home and then working from home obviously loko ku ri mi affecta hi load shedding between those hours ta ku va mi ri na load shedding ku na possibility ya ku obviously loko mi ri na ti-router na yini hinkwaswo meaning for those hours ta load shedding mi ta kumeka mi nga ri ku tirheni just because a mi na gezi so you need something lexi nga ta powera ti-router ta n'wina so ti-UPS ti ta ti ri na ti-sizes ta ku hambanahambana so ti-UPS ku na ku mi xava a small one ya ku kota ku powera router mi chargisa phone yeah just any network unit ya swi kota ku yi powera 2 to 4 hours yi dependa hi ku swilo leswi mi nga swi connecta ka yona swi teka ti-megawatts to fika kwihi yi nga ta router kha yi ku yi tirha for 4 hours it's not necessary it's gonna last for 4 hours yeah mara swi ya hi ku n'wina swilo leswi mi nga swi connecta swi teka power ya ku fika kwihi okay loko swi teka power ya ti-volt ta le henhla ku na possibility ya ku router yi nga lasta for 2 hours ne yeah but ti-router size ya ti-router sukusela ka ti-router tintsanana ta ku mi nga powera UPS ti suka ka ti-size tintsana ta ku mi nga powera ti-router ta n'wina mi kota ku tirha because normally ti-laptop ti lasta to 4 hours maximum some they last up to 6 hours so loko gezi ri va ri fambeni for 2 to 3 hours meaning you are covered mara the challenge i ku ko tala we need internet ku kota ku tirha that's where UPS yi nghena kona yeah se mina ta ti-router ntsena kumbe na ta ti-laptop yeah even na ta ti-laptop mina to yeah okay so ti-UPS leti se ni munhu le xitandini hi mina njheni ni tshama xitandini obvious load shedding ya ni ba every now and again mi nga swi recommenda for vanhu vo fana na valava yeah so I think regardless ya area ne yeah ni nga ti recommenda for munhu un'wana na un'wana more especially vanhu lava rhanaka ti-small businesses because loko mo cheka since load shedding yi move from stage 5 I think from stage 4 stage 5 stage 6 yeah hi laha gezi ri fambaka ngopfu and so normal stage 6 yeah and normally my business we operate between 8 and 5 yeah so if gezi ri fanekele ri famba ka 2 in that period between 8 and 5 business yi ya tirha nkarhi muni ku va na king and loko hi ri ka stage 6 I think ri famba 4 hours ne yeah 4 hours 4 hours yeah so I go 4 hours between 8 and 12 every time ku ri ta famba futhi hi 3 to 6 or 3 to 7 meaning business ya n'wina for that time if i business leyi needaka ku ri gezi ri fanekele va ri kona meaning mi ta mi tirhi ntsena 2 to 3 to 4 hours hi siku se mi swi twini mani ha lavi ku munhu a ku veveni nge swi koti ku submita report mhaka ri na load shedding UPS leyi timhaka to hayi ni tsandzeka ku submita report mi famba mi fayeriwa lomu mintirhweni mhaka ku ve mi tsandzeka ku submita ti-report mi tirhe emakaya sweswi le ti-UPS tana mi ta xava Svara xikulu kahle namuntlha ku ri ku hi ta discuss timhaka ta bindzu ra n'wina so hi khensi ngopfu loko mi hi kandziyini maxava u na swo pfala hayi
swin'wanyana i ku mini la internship ya hala ka n'wina ni nga ni thola la ku dyondza IT no ma kumeka mi ri ka situation leya ya ku or you see some sort of like a way you want to help vanhu van'wanyana maybe student ku ri swi kota ku fikelela ka vutivi lebyi nga na byona or just to close a certain gap or ku na xikolo leswi xi lava ku tisa student ku swi ta endla ti-practical to karhi ku va ta sayineriwa va pasa it's part of skills development. Are you involved in that? Yeah, but I think it's ending for Karolea for I think for the past 2 years. Yeah, it's ending for Karolea. Lam kuma ku ri machudeni man'wanyana ma lava in service training because what we does iku the operator even a company outsourcer like I go so far sana sweswi n'wina mi lava ku outsource a technician what we do ku ri hi nga mi tisela a technician hi place ka office ya n'wina yi tirha na n'wina ku make sure ku ri swa n'wina every time it's on point hambi tshamela na ti-issues rather than ya ku ri ma faneke mi tlakula call and then it will take 2 hours to get to the office so hi nga place munhu la tirhaka na n'wina every time so a hi mi kota michudeni u lava in service training so lexi endlaku it's a placement hi languta ka ti-client ku ri need yi le kwihi let's say for example hi ya checka ku ri okay at discovery ku na need and hi na relationship na discovery and then we can negotiate with them to say okay na ti-graduates timbirhi leti ti lavaku in service training so a hi lava ku ti-place for 12 months and then that's where we come in if we have to place for 12 months after that 12 months if I'm like in service training for 12 months whether even if it's 6 months and then that's why I say it's like letter ya recommendation or to confirm in service training mainly up from this period and this period mara mhaka ya ku jumpa in hi assista a hi langutanga mhaka ya machudeni ntsena Yeah. we have gone beyond mhaka ya machudeni na ku tap into other things leswi vanhu va swi endlaka let's say for example mi kuma ku ri wena Sibara bena an initiative ya ku mi lava ku pfuna maybe kumbexani machudeni ku ma xavela ti-textbook for example and then you can come in and sit with me to say okay lena initiative ya so a hi lava ku endla mhaka ya so na so na so hi target this month hi ta later budget let's say for example hi lava budget ya 500 ku achieve leswi hi lava ku ri swi humelela that's why we come in and say okay budget ya n'wina hi mali muni and then if mi lava ku assistiwa we can come in as a company to say yes 300 rand as a company we want to sponsor this initiative ya ku n'wina mi kota ku mi ya pfuna machudeni hi leswi mi lavaka ku va pfuna hi swona but there's many people from northwest Limpopo Mpumalanga there's many people lava hi nga tirha na vona I remember one of the project last year at Northwest hi lava ku pusha those initiative ta ku va xavela vanhu va site ti-toiletries like eswikolweni from primary to high school so we have contributed before and not even more than once and then a Limpopo ku na ti-project ta ku hambanahambana ta ku xavela vana tintangu ta xikolo ti-soccer tournament there's one of the soccer tournament leyi humelelaku ka K Village by vitana Unity Soccer Tournament every Easter so that tournament we have become a main sponsor for 3 years this year akuri lembe ra vunharhu like fully sponsored ku ri busy Sibara fully sponsored so even the next year it's gonna be there I take a decision ya kuna next year it va a main sponsor for that tournament na mida za night internship hala ka Bila ICT if hi fane hi ya ka tournament ya one maybe nga kuma swin'wana kwala so as Bila kuna swo tala not a hi nanguti mhaka ntsena ya ku we are pushing the business but hi languta na opportunities ta ku ri hi nga nyika njhani back ka community even if idea originally a hi ya hina maybe idea yi te na n'wina ku ri okay hi leswi lava hi lavaka ku swi endla se hina i question ya hina ku ri hina hi nga pfuna njhani so that's the biggest question leyi hi va ku hina hi ri na yona ivi na ku languta leswi lavaka ku swi hina hi pfuna ku ri swi humelela ntsena hey khensi ngopfu Sibara a ku ri episode yin'wana ya different ya bindzu hi tshame ku va na vanhu va music na hina namuntlha hi te hayi mo hi
hi tshinelanyana hala ka bindzu kumbe swi nga pfuna community ka rin'wana ra masayiti Yeah, straight. hi khense ngopfu swara man u khensa mina Swara. hi khensa support ya n'wina nakambe as mi swi tiva this episode is proudly brought to you or sponsored by Bila ICT and it's proudly brought to you by the Juta Lifestyle Gardens. I never think I did. I got the Juta Cafe. Yeah. The Juta Lifestyle Gardens. But episode le logo isu like the Juta Cafe. Mana has to finance this away. I'm cutting between that now to finance for the bot Sydney. Come go in the voice of Wangwani or this and has to finance this away. So that's what I'm saying. That's upset. So at least I shall not come. So